জরালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা Kaki nini sadara thu mani tan bako thike boro thang thu ke Bengalore Thangwi kam Khaina hini thang tong mani kam khaima lumboya konoi suti nawaya konoi bo phaja angke Bengalore ni bithi nawaya konoi no bini rumo phaya konoi anokol khaya roma hang lumoi tongo bithi toi phaja ang tawo bithi chana nenga ang te bosaka baba nongbo saktum khai ri kisirok ba bokhorok tui budi nung ta thudi jabai jo sajing thosong hine ang ko kajaro langbu jo bokoroi tabu tam kai nala ne lukurong na amna sajo kije khaibe hine ang khoma khayo thunya ni mung tamong thunya ni bu Ronal Ronal phungni soide tamkha soide tamna ni thai 5 minute baki tongsiu tini to hopung samung paile ya no ni mangkha puila to chong yang wena samung thanga but samung thang phirok tongman samoy no kaisa tripura ni chirai mandai area ni thai phirok phangne nei call khlai ka jebo lama kajai dong kha nei 6 din kha bo kebni nogo maiya bo kebe malai maiya bini dol rok peje kok sai family awoni bagai awoni bo borok no bo no bini phone response relia haini bagai bo yang kamai stong mai sklaisi to bo finally bo ani number manai bo ana contact khlai ang bono horne ekta somoy thangai pick up claimman tha pick up claimman ya gulo ang bono immediately chini Tripura People Foundation room phai tuniri phai ang no phirogi tokmani somoy no tewaisa kata kisa call phai ka shocking call phai ka je takhu khoroksa Ronal Burma nei Kamalpur area ni imang korawe ba bo thui tong pruo kisa khukti phena ong khorongei bini roommate bono hospital lot langi thanga kintu travel langi thangman ya gulo borok saimeya je bo kthing ka nei happen ala sahoka immediately je bo hospital lot langi tong ni tei 15-20 minute ni pore angkhana ka je bini langma chowi thanga nei Gyang nogo habiawai logi no tewaisa hospital thana ni khabar moi thanga puila ang thangmani chini ani samung ni jaga angkha ani samung jaga ni simik je jaga ni ang khoroksa cherena pick up khlaiga among kha 30 kilometers chalo 30 kilometers chal phana immediately jesuk mansak time jakse nangsak ang thangai bona pick up khlai peke bona pick up khlai peke chini office room je 10 kilometers chalo bini jabo kasai tongmani jaga ni simik 10 kilometers tabuk the hospital borak thinai bini location by inke chung 25 kilometers chalo happen hesitate khailia thuya wina tewaisa thaungka 25 kilometers bor by malanya ni bagai ba bini hospital je ma ka thai tamni bagai thika ani saimana ni bagai thangka thangmani yagolo saiman kha je bo sarigo sakhamya nei bithi chawai thumani ya gulo romdi around 11 rogo bo khakti phena kogai khorang alada angai cost of tomani somoya bini roommate bono sojawai hospital tlangai thangka thutlangai thangmani ya gulo busainia but aro khoroksa borok borno chubakha bike ben tlangai thangai borok hospital tlangha ba kaisa hospital ni simi borok ta kaisa hospital recommend ri hojaka ajagar horjangmani ya gulo a hospital ni doctor bono saga bo thika nei bo bini roommate sawirika ang samoy ni jorane no ano bini roommate panic ngai call khlaika happen ang basic samoy na waste khlaya oi immediately ang ani nok ni simek toisa ramana roka 25 kilometers ni hasala thana ni bagai hasala thamani yagola ang doctor by kok salai doctor saga de bini cause of death botam ni bagai thika amoto bo saimania khu because postmortem classic simon club bini boyasly only 26 years old 26 বছর সিগো বিনি বয়স and omo haike that nani chances belen rare because bini lungs the block kha ba bini heart the block kha abo borobo tawuk jorati saimania kho postmortem khaimania gulo saiman chinai tini phungo bini roommate police station ma thangnai police station thangai joto inquiry mani ya gulo bini dead body kaisa hospital shift ngai postmortem khainani bagai postmortem claimant ya gulo chung probably sin ya go funds rok jodi reading kangke
जों खोनानाय बिसिङाव बेनि डेड बडी त्रिपुरायाव रहरै रिमोननाय स' जोंनि त्रिपुरा पिपल फाउन्डेशन इतै जों जे मानसाक जों ख्लायनाय एबा खाख्लायाव लुकुरक जोंनो चुबाया हंके जों बो 100% रजुबावै रहरनानै खमदा तंलाक चिनि बो खर्च गोबां माङै थाङो yang ख्लायनानै बा yang थांनानै दिनै खर्च माङै थांगा नाव नुखना जे लास्ट कय दिन सिगां बा लास्ट उइकाव जों गरियाव फालाय मानि हाजागाव खर्च तो थाङा चिनि साइमन जे बाक्सा बरक साउन हाजागाव आमा हायराव फालायाव आमा हायराव चुबादि जों नायो आमा हायराव चुबानानै बागै बाट जों जाल सामनि लाइफ अफ हाय अब कोनो साइमानिया ताबुक बिनि लोकल एरिया वो जे तंनाय लीडर्स रो बा बिनि ताखुक बुखुक जंग जे चुबावै जोंनो 50% फानो चुबावै रहो का के जों ते बाकी 50% नो जों व्यवस्था खालायनानै चाइ तकनाय 50% बोले तो ताबुक 60-70,000 बुसुक जने खर्च थांनाय साइमिया बिकॉज हम उनका कैसे प्राइवेट डेथ नि केस नि थांगा थागर इंक्वायरी चलिनाय पुलिस इंक्वायरी चलिनाय आबनि पुरे कैसे हॉस्पिटल सिमित कैसे हॉस्पिटल शिफ्ट होनाय आबन बगल तो खर्च थांनाय पोस्टमार्टम खालायनायनि खर्च थांनाय एनवेलमिंग खालायनायनि खर्च थांनाय ते बिनि कफिन चार्जेस कफिन खालायनायनि कफिन सर्टिफिकेट तै एयर टिकेट बिनि डेड बडी न जों त्रिपुरा सगरी रुनान जरातै आगरतला एयरपोर्ट जरातै खर्च थाङै मनो 60 to 70,000 all together जत्तो न मिलो इसाउ तिनी तो जे खर्च नामनि बिनि रूम मेट रि रखा तब हमके तब बिनि डेड बडी रहनानि बागै जों चुबा चुतो नांनाय लोकरकनि सो कोयो जे माननाय रक जे मुचुंनाय रक प्लिज नर डोनेशन रनानि चाइतक बायदि जोंनि त्रिपुरा पिपल फाउन्डेशन नि गूगल पे नंबर अंका 8123362517 ते वजि साउन गूगल पे नंबर ऑफ त्रिपुरा पिपल फाउन्डेशन के 8123362517 आं ओ वीडियो नि कमेंट ओ कैसे स्कैनर व शेयर क्लियर वानो जे मुचुंनाय रक प्लिज बुसकांगो फाइ डोनेट खाइबेरि जोंके बनो थांगे जबरदस्ती सानानै थांगे तब नरक जदि बखातांगो अंका के यस त्रिपुरा पिपल फाउन्डेशन जों किसम से चुबाय बरनि बर्थडे नो हेलेंग रवन हंगागे आमंगे भेलेनो हामबाय मारिना जथननो ताबुक जरति तां थुयाबो जे बिनि फॉर्मेलिटीज तो जो तो पायरिमा बलिया हॉस्पिटल थांगे फिरो सफाय ताबुक तै 25 किलोमीटर्स तिजा फिरो सफाय फिरोका सकाय माने यागोला बिनि रूममेट संनो बा बरनि रूम थनि फिरो फाइगे यांगो तिनी सालो चिनि प्रेसिडेंट बा वाइस प्रेसिडेंट पर थांनै चिनि प्रेसिडेंट जॉन देबरमा है के वाइस प्रेसिडेंट प्रांतोस देबरमा पर थांनै बरनो फॉर्मेलिटीज क्लियर खालायनायनि बागै चुमानाय अ जागानि बिसिङाव ताबुक पब्लिक रनो आनि कय मुंखे आबनो जे बाहाय के जों बिनि डेड बडी त्रिपुरा रहनाय आबो जों चाइतबै दङो बच्चिनि थानियो फंड्स कमनि बागै जों बो किसावाना लाइजाक हायनि बागै न मा फायो तो एसे लोक रखनो चुबा चुसानायनि बागै बा रिक्वेस्ट खालायनायनि बागै जे मुचुंनाय रक बखाबाय मुचुंनाय रक प्लिज नरक डोनेट खालायलेबेदि सापुं हापुं जों खालायनो दङो all the time 24/7 जों अवेलेबल न दङो but yes नरनि चुबा चुकरि इनके चुनि बो फान केबल इंगि थांगो च और जगह जों कोनो पार्टी नाया थांगिया सब बीजेपी क्लाइ सब टिप्रा मत क्लाइ अब जों नायनि थांगिया लुकु जदि मुचुं के जों जत केसनो सक्सेसफुल क्लाइ बाननाय सो असनो ताबो सं बेसिक तो कक फैमिली आं थुनाले मुचुं ताक जरा देले सयटा दाम खाबा सो थुना थांसिबोनो थुइ सिसावै इमिडिएटली एज सुन एज आई वेक अप माने आं सिसामन लगे लगे न आं ओके सो तेवैसे इन्भल्व मुङै थानाय बिनि डेड बडी नि जत फॉर्मेलिटीज पाइना नांमानि आमो पाइरि रिबायनाय एन्ड खानाय बिसिङाव जों बिनि डेड बडी न रहनायनि चाइतकनाय तेवैसे खुलुमका जदन गाहाम तंबायदि जे चुबाय माने राव प्लिज चुमानने चाइतकबायदि असनो जोंनि ओ थानसानि मारिन तापक बायदि थानसा खेसे जों स्ट्रंग नि मानाय थानसा खेसे जों कायसा ता कायसा बाय चुबावै तंगाय मानाय खुलुमगो तेवैसे